fatalofa tu le swafa manu malo tatu li faolo ESP02 foi tatu joe futa tatu FEPULEAI io per masanya io si fu io tatu si fu le ya talo na joe amatalia tatu plan SAMOA wena Missionary ya por FEPULEAI ina SAMOA mission Taisu. Tongo le autalavo mo kriso ia le ala leo le lau fo le tala le ia mo le toi fo le fa tele ia ile au na fo le to ia pe malu ia fa pe fo la fa wenga malalo wa fono ia mo ne no taua fa yo na fa tanga ina fo iso matone ia abanoa ko ne fo ia ala lau ta to se mafuta wala wala te fangwina mal te fa la uteleina mal fa ilo atilina o le ngaluenga fa missionary i tangata o sio tata watunu yol mele fa tano fa toi mela vai se pito matua o mfayo na maua mele nei maftanga sia pa ya la vai se pito ititi o mfayo tato mafuta le alofa molanga leo le tua ya fa talo fa tu ya SOSE ya fa talo fa ia lo fa lo sio tata watunu ne va ngona fiaf Tai KOVATI talo fa SAMOA talo fa afape foi ia ni wo po ni tangata foi o lo falongo mai I fafo SAMOA te loina last week ile ina wo umanta proclame vai excelente ai te iwa message maltana te ala falongo mai Australia wow yeah so ta oi sekia lenga mangingo so fatalo fa tui tato lava o to lo mawale nei taini mawale nei ava no o lo e mafuta mai ai ia mama noven fono for to ai for KOVATI ia faso atu se mea awale tato wa fiafi nei ile SAMOA formations ia talo fa so fa Yesu tai SOSE ia ile fiafi SAMOA I tato maftanga ole anga atoa male au atoa tato proclame na te amatalia ia pena macam dasu utuna yatu ole toe fangu mala toe fa iloa ya SAMOA e lato wala awina po le tato wala awina o tato mole na luenga fa missionary e lefsi di miel tulanga lea be tato toe fo itu e toe tala mai misio o tato tala fa solpito ina o tau no le tala le ele o SAMOA ele tawilo fo ile tato ngaluenga fa missionary ina o ato tato to ile ava ya ai male atu no male atu motu ile ato stai ile polo ina sile le tato le ESP02 ia o se toe tato toe o le titila vale tua ile au mo tato proclame o le la yesu mo fo te tasi la vale ngata ile ai mo fo ni reporti po le tala fo ia ona tato iloina so le moko ko kele lango o tato tama fana o SAMOA ele ngata tau tama fana we le ngam e o foi mafini o io ya tu le ngaluenga male vala awina fa missionary o lo au na isi ya tu nu o na lang o la to wo e vatu le fu o le tala le ina ia to tele tangata e o mai lo le li so le la lava e fai fo le ngaluenga to tonu lava o SAMOA pena fa tu le verso sola o tasi nei o ngaluenga e fa le a kele ko SAMOA pro wi mo la fa mtalanga ele la loa pe FEPULEAI to so tatu watunu mai se lava i tono le kale sia tu lo lava fa fo mo so tatu watunu te lo tangata e pi fa ale fia tele mele e pe e ia nisi ni tama fa na we awina mai e wato e ambe le tala le ia walo po masani na SOSE ia e ke wala peta ta proclama pe o le ngo ye vai wa mia tupulanga mai tono e kale sia ai atono stemi na pa ya tu lo SOSE wai pe vai tai no SOSE le sa solo mo ia le fa talanga le o le ngo ile wai wa ia tupulanga mai tono e kale sia o le tele fo io na le moni ma le sa o na fa talanga ia atono fo ita tauna na o fo ele proclama ne fiaf ia ai o vaso tona sa tato tala no ai le fa umaina o le mativa o le upo le tua ngana uma no langi po le to end poverty in the whole world ila langi ato so le la sa mata tala no ai ma SOSE ile fa umaina po le fa mutaina
o le mativa i le upo le atua i ngangana umalola ia SOSE ia tuna atu nei taimi o ia le matua taimi a SOSE ia ina te ua alu ma proklami pa uat ma SOSE ia o le ia le tatou camp le amata la sa e ta o le King's Kids so le la pa ko ke bila se ma ia makama tatou camp so ke ua alu ka fa so ia o ngalo ko ele o tatou camp le amata la so full wono o la sa asa uma la so lo e pe fai sino kala puso sul tatou a camp le po fa SAMOA no le avo o so ngalo finga o fa na o tupu po to me tupu fa na o tupu fifth time take KOVATI. It's a wonderful opportunity mo fanau iti e ala na fai le taimi le tau atu e KOVATI le amatai le sa leiluma the 16th to the 26th sfolo tau le solua ono o le taimi na o talu i tonu o le lai maloloa onga or school holiday. Yeah, it is school holidays, and so we're taking 10 days. Ole nei tola opinga. O se awala e mafaiai ona e o ia fanau e o fanau le o fanau le upoleli. Ai ole tola opinga la e no fatasi uma. And no fatasi uma mo so sfulu etele yo e moi uma ifa launi yo ole telo time if I camps if I tola opinga e kalisia masania ele se me fo ai pa wala le me fo ai pe ese ai ona ole tola opinga le al King's Kids ese fulu aso and 10 days is like titi because usually mole luapa yaso school faso ai umiloa po ole I po se tuanga tele na mafaila ia le ona tasil masina e fa peala ia le tele o tala tangata o ako me fai mangaka meki ile I nga so kel wa kele au camps masangi tangata e o fai fafo ia tulu lai fafo a 3-day camp is good enough but o mato o le tatonunga ale wai mai se asi le falinga le na ave le to is tamalen amataina le King's Kids ile wai is to train the young people, the children, in the proven knowledge of God. In the proven knowledge of God. Fapia o me lo ngakameki o ikele o me lo kameki ke milaila ile lai ki o kameki ale kilo ka ko kuspa yam fai kawai le kele o kameki nga amakamela ko mafkanga mleli olai yeah you think be pawal le o tanga kale saulo mafofau o mose o mose yeah o Samuelu les kangaka iva kausang ole ko akele yo kalvo wa ole King's Kids maka ko ile se fulu kausanga e ka ole fulva suluiva kausanga so that's the age group for King's Kids ole tele yo o fatete inga po tala lai sa tomu ole tuspa ia lai ta ua mayai ia nei talavo like nga sero kala fakiamo se I meant to say Samuel langa mo se nga ole fonga ia falau o Samuelu as a kid iva tau sanga ai fa longo Samuelu amatan fa longo Samuelu ai vala aule li ia Samuel o lai lo uma tatou ina wa fa longo mo Samuelu fa pa Samuelu ai po eli len kamo ia eli fa luang kamo ia eli fa kolung kamo ia eli o ngai le masangi leo le tu pa wal leo le masangi Samuelu o leo eli I lo eli oi e pe umala vala o le kuala kalango ama ia Samuel fai lo ia Elia Samuel ko vala au mai le leonga nga e fai la ia so it's not that ele lo e Samuelu fa longo le lenga fa longo nga mangingo le lang fa long ai pa me le Samuelu po le leo ai la ngai le fa longo mo ia la ngai lo Samuel e kang kala vala au lo ngai ngo ai nga Elia kanga masai so ile kausanga nga 9 years old ka ko kemble face food ka sana ano nga so ai ia kameki ile fa longo ile si fonga leli
e fai la ko vasenga KOVATI e fai la ko vasenga le kai au ia ole 10 days a wise full wasser camp ua umanga nga mai vainga ile kemi ako from when they get up ola kemi fa lai ola me fai pe ala I fo kemi kiki ia e fa ala la ko umalo fai lo la kemi mleli ka kemi panganoa or we call it quiet time but ole langa date ma Yesu so if alongolongo pole ase me ala fika la ile ia nga ia umalola ia nga ia God black fasi umal black fasi ia finally worship time of worship and then time of prayer finally ko onga finally sela ko vasenga ia umal vasenga nga usually maloloko if I less session if I lo mal lunch umai fo ale aso umai fo po ifo on makwale la va o lako because it's a full day o ifo I malako siva faikanga o lako tala fatino awa o if fela kala ima so that whole week 10 days umai fo lato 10 days I tell you those kids are changed e mafainga e fisilia la koko kele mako va ye swinga o la tofo ia fa now so o le camp lana e amata ile so sfulonga o mala soluongo and then o sfuluka sful fiku sulvalu suluiva we give ways for those guys e o mayai e o mayai and but it's a wonderful time of bonding malesi mea ingat nga fo ile kaiminga e build a relationship ka maiki mai si ka maiki ele onge mai mangila ko loko wa invite so se ka maiki ki la vai o mai ai mai fa o makwa kele ka maiki la ke lo inga new friends exactly a onge ka maiki o la nga kusamele nga o ila ko ia la o le li o le fa longo si fonga le li o le lo inga o ai o lo fasina manga o le lo inga o ai lo fili wakele ka wa fa le nga me fa penga from this young age maka yala ko onga o ingaila that's the proven ona ko le proven knowledge of God so it's a wonderful opportunities I momoe kamaki I o mako I follow new for the whole time ele encourage mako so langa distract kamaki so aku langa life faima it's a wonderful time they were only a lot introduction but that's our King's Kids King's Kids le pol chacho fana wor chup le camp le o manga I wai lua I ona faces o le vai nga mo o vasenga le fai potra onga vai full waso e lima aso tono potua onga e malesi lima aso le ole fela ko ngalon kala o maka ukia ia so se on tato camp le sa fai le matanga tau sangal ne ya wa ya yang wan le ngafai ngola il makeki kula va ngoyo kama ke kala yo ka o kala e maka kalo ka ngaka e o ka ma o makeki o le manguia na koloko le kilo mai ngi ka mai ka ko mai e fa no kalo mo ele se me fo ile masanya o masanya ka ko ku baka o la kala I mako ku fo ile ha ku fisia so I ka kala e makwa open ala ko ile ka la ko sila mo so ngi ka mai ka le sa sili mai kia e ke lo Yesu o ka lia Yesu o ola mo Yesu so o le va ve nga usia o la ko ile va ai me ko mi so nga le manga yo le jacket ile ka usanga dia o nga e ka kala foi leva mo e no ka kala li pe o le camp because ole manga yo nga pa o ngi ka me ke kala o inga ke sekanga mo ko ma fai nga who would have the heart e tango ke aku ngi ka mai kiki it's e power me ole curious le kanga kam ko fa pe mai o so fi fa longo la pole al kala ka mai kiki le la fai mai so fi fa longo pole ala nga kalo le la fai so ole le lay ol kala ya ka mai ki wonderful they're really on fire makara fai ko I kupula ilo kanga ka mo ka le wa pe mi ali pe ko mai ki ole va vi mai so ia se fai mai ngala pole ala
ai le fefe fo ele fefe ele ma yo so o training umala ngai fai mo la ko ke mila le fa kasie yo and so it's a wonderful opportunity ese manga yo le ava noa pe a fa pe e tama matina matua you know pe afa pe elo yenyo plans mo lo fangau we welcome you to bring your kids, bring them to Faloni where we stay. Matuai ilato pe telefonia tfo te tono le e fo ile lau fo ia le information from talanga pe fa fia on longo atu matato sota ia fa tai ia sa mo nga o tato ka pinga full waso fa longo mai tato mantua ia o fo talo ma lo no su atu tato mafuta mo le e un fale la sa pa u la sa la full wono e un fale la sa fa ele restore no tamaiti umoni wai ka ka venga skala fa ila ko fa mo po feo mai ai o le la nga loku ia o ngai rola tua telefoni ma me penga o so mo fualo ia makalo la ko vasenga ia o siro fa ia so mun mai ia lo le ka ko ngalo kala 5 days ya sa lo fa lo ka ko ngalo kala maka kwala sto na ila sfo ila basol ni ia ka kio kala I ka kalo ka ngaka ma fa nga o il matua lava no le ni mo lo walo lo wa fine lo wa tali e le mangia ia ai ka mo e tu lo wa tali ile li tu e ka mo le tu e o tatono fo e tu fa ya tu mo lo motinoa you guys can trust us fa ne tatono wina man to mai le fo ya mato camp nge e tau sanga uma lava sa wanga na te me COVID yang kau singa bala le on COVID ale o te tala me mo fa tai le li so le la o to e nga yo mato camp o tau sanga uma ai fua uma lava e tu wanga wa uma a wanga le fenga fa se camp umi ia o ngai o pa wa umi ko wanga ka ilwa ba yaso so to e fa ilwa to itatu ai nga ne fiaf ya ba ko wa anga ia ke le fose swinga pe afu ya umman nge suwaso ele nga ka wai lole li awai fo ise fatu fo o fia lo e fa lo aku ye su ya ma friends I me life ya au nga ye vai dal ke le fa la o ke le ngol ma lole li ele nga ko ka ko le ma ku a fa nga ula ki fo ye piki fa ka si ke me ka yo ye le li ya anyways ya ka ko nga ko social tato proclami ya le bo man fa la lo tu tato camp e tu sai mal mo solatu ale tato tatal noa ile ta apulena ta o iselvers folk nga fa amutaina o le mativa ile upo le tua inga ngana uma wa ele manatu fa ifa peta ngata ya la so kala le nya so o kalo fa o ki ofo ile la fol na upo ala tele nai uso nai tofa fini te mama tina o usia tunu e lei ia isia vanoa e whaalongo le swafo le li ola le mafutanga ma le li ai le ngata lea o le whaitau le upu a le li ia se tata no SOSE I le tā ua fo le ngaluenga le wa nga ia le wa o le ngaluenga la lea le tau la mua ia le wa e tu lei ina ia unai e whaamuta le mativa I le upo le tua inga ngana uma laulang e whaamulmo lama SOSE ia mana ia le vanoa whaftai KOVATI ai Olengalo ya oya maybe you say a little bit isi lentatota no ile vaya solente ila solua Malaysia Missionary le stamfana o Samoa e Cambodia los fuluta sanga wai e mana ya tata noi imele ai ia failo atoi fo ia e mo le mana mio Missionary e ofo nenga luenga o ngaluenga le nei o le awai ia tonu le waiwam e ofo ila le waiwam Samoa pe on ta noi nel vai solo te I ngangana la e mana mia ngangana le ta o mother tongues tu ia tatou Samoa wai tasialfa Samoa malam uma Samoa but atunu ule ia melansia masalo po o latou le e tau lata mai ia malam mai atunu melansia le ia fiti le ia Papua le ia Vanuatu Solomona atunu na melansia e titilo tatou mfapia o ia tasiala tau ngana le ai o kasetele ngana latou
So fatata ingala I Papua. Papua lava ia said about 400 son. Faselau valus fulu. I Papua lava ia faselau montupu valus fulu montupu. Ia ngangana mother tongues ele pola le fa SAMOA avesa o ia I le ngangana le ai ele ole mother tongue kusa o se tribe po se tu ainga tangata Papua ole la tau itu ainga na ole ngangana na la tau ele malamala ili si ku maunga ele malamala mai so ole tele ya la ngangana na I Papua la ile ia ise tuspa ia. There's no form of Bible, or literature in that mother tongue. So ya tato wala po ile waiwam ola na ya wa lalo po vaitama. Vaitama we adopted 50 languages. 50 ia mother tongues leo wa vaitama. SAMOA la ia. Ola wenga le 50 ngana. Ia la ko ngalue ia va aia le 50 le mai le fase lau le o la ko ngalue ai ia mau puspa ia yes so ole involvement langa ale waiwam SAMOA le ai po le sila polokeki pefa ngarna upo poloketi ile kaimin ngai o lea eva ai ia le waiwam SAMOA ia awane na ole tautala ole waiwam SAMOA mfa pia o la wa vaitama ale le se me o fai ia na poloka tatou ona o le CEO mfai atu ona o KOVATI ele mfai awa umana na o ia isi tatou tangata na o ina I Papua o Sabrina leo ole tamfana fo ia SAMOA la wanga lue I Solomona ile taimine ia ma etavise la anga lue tato ngai SAMOA ola wo isi o vangale na o moai Papua o va ai no poleale tele polea fo I ninga ia so la na ia I'm na ngataila ia le ina taimina but now we're looking into ia fatino le tatonga luenga le and tausia fo I le 50 le that there will be local churches o fa I SAMOA ekalesia SAMOA mafaiona fa pe mai tato fai pa anga pe mai se ngana stasi amato why 50 so you imagine over ma 50 ekalesia le tono SAMOA ai fa pe over ekalesia fa pe mai la se ni ekalesia fa pe mai amato se stasi tu sa o lau o le tau a wai fo ile ngalwenga fa missionary ese malitawa ne te tato fa pe ia la fo ko kala ia ko fa ia ko fo ngangana ma fa le I was reading na ma fa ile tamalo leo o Luther leana nem fa le winga kuspa ia le na fa le winga le kuspa ia mai ia fo let me see if I can get my in German le kabalo la lo Martin Luther le ai wa fa limo mo le ngana siamangi but you know that broad ile nga transform mai nga swinga onga ole onga wa fa liu mai le ngana nga le ko lai ki kanga kalo kelo alo le mangu ya ka ko SAMOA o le wa ya ile ngana imagine pa fa pe ile se kuspa ia ile ngana SAMOA fa fenta to malamala o ina fo ile no o mai swinga o mai le malamala mai SAMOA o onga amataya o onga me fa pena ona o mai le kuspa ia wa ya ile tuspa ia le ngana SAMOA pe o malava SAMOA o le sila tunu o fiata sanga taluna ye tala le SAMOA ai ai lo minga mua lava o le tuspa ia o lo mai taua ye o le tasivalu fast food something
Yeah, so it was only that's about 9 years. Over 15 years. Ele I umia ai ile ngana le tuspa ile ngana Samoa. So you imagine that. I mafafatwai. I think ol mefa na vande aina na fatala le tumalo umo Samoa. Le fo ipawanga le ole ngana nga o Samoa. O avetala le la tala tu valu le tala ya tokelau e tala la to ile ngana Samoa. I say ona missionary Samoa. O kuspa ya Samoa nga o malako. So I'm a fafolai in ngana leya in ai tangata le ua layo o mai neya wa taun fa pea ua o le tala le inu uma alele yo ele yo fa fena la toi loa pe alele se upoleli so ama fa fa ile fa manu yanga le ma weta to Samoa ile ya yo tuspa ya le fa o ai tato fa le yango o le fa itata involved ile fa luina le tuspa into a contemporary Samoan which is good. But I atitula tato inisi tu e taute fa amu ia o lewa tele itu ai ngana Samoa le fa yai pe fa pe ai hatanga tala ile o yai se fa ngana lava se me ile la tongana ase sina upo la fionga le tua ile la tongana tele tanga tala yo nge ile mana la vitala tu so se o le vanga le o ngale ke kalongo I sia tunu o le pa po o fa Solomon o na le tele io o taua I va tribes civil war ona o le sile me kirkilo ye o ngole le ayo le upo le tu ngana ni o ngale I kanga ko fo le tribes ya la to ya nga la ko wala ko la au te manatu ang fa pe fo ile ngalu lue ka ke ngalu lue ia ka mo fai e fa o le upo le ngana umangi ko fu malako a ko mo e mafai ele se a ko o le ama fai la tu ngalo lue fa tasi o ngalo le upole tu e kasi ale message le va ko the Bible is the most powerful tool that we have. It's the most powerful because ole kuspa yanga ke transform yanga be toifuta ina maniliwa itangata mai amionga le fai fa pela toia o sa oinga I amionga sui mai la to sui la to tangata it's the most powerful book there is in the world o le tuspa ia en no for matato loa mo o mai ia le fa kerisiano ai fa fe tangata le io o ia o ai tau fo ina o ia la to tu sai le o le sina mea le tilo ia tato e le feale na mea o le tato no nofo ma tato tuspa ia Samoa ala ye yo tato uso lata mai o la lava ile ia I se fasi upu lava la fionga le tua ile lato lava ngana o ai la faia so o le waiwam le fa pela tale tau la mua ile waiwam ai sea la ngana fitala ia ile waiwam o le mea lea o le sila ngaluanga e tatau o na whaie o tau ia o la upo I ngana uma lava awa le whai mai le anta whai tau afo ile vai aso le ntea ile whaalinga that every tongue every tribe atu e whawhiala na tutu na tangata pe a whapea lau te leilo e lau te leilo leli lona winga o le tele yo na luanga la tong fai tele yo na luanga o le tau te vaita to ya le waiwan ile limas fulu le tato vaitam ai fa fele fa la monto ai fa fele afe mafia on tipo o isi na mai ke kala mo ala pe al pacifica le kala mo ka al pacifica afrika wa isi na ko kinga ke yo nganga ese fo menga e kaua mamisa o nga o le yo se upo le tu exactly awale o le upuna le tua o le o se mea whaingaluanga na e mawhai e mawhai o na suia ai tangata suia ai anga nuu suia ai whafau mawhau o tangata na le upu lava le tua a lea ia tatou ai tau o na tatou watu isi so it's a big work te lea i o leanga luenga ai tatonu Samoa tarsia o lai a o e whalongolongo mai nea whiawhi o mawhau e whapana oi e al makoloko e mawhaila el makoloko nga adopt vai tama se isi nga ngana stas
ia o le silinga o le fai aku e kau ki fai paanga e mga mia lau sosang e le mwhai le waiwanga fai le mea ngā ia we need to work together Latino Keriso Latino Keriso tangata o tau Kerisiano wa o le tiutil ta ua tiutil ta ua e tu ta ua ilu mo le li e le aso whapele o la lau mea ngā fai e ma ia Yesu so yeah it's le makango fia il mele wo o SOSE na ile akirikira fo ta total fa sol Peter sa mol ngal nga fa missionary ona pe ka o SOSE o le fa le wina o kuspa ia mal fa english wa la english e nga o mai kala lenge o mai roa ngai mission ngale ia o mai ngofo ingei maola ingei malako o ka ko ngam o la ko manglau ki ia ma fa ia nga fa liu le upule aneli le o ka ko fa penge e mo ka ai pe ka pi o ka ko ngofo ai a lele e ka ka ko pa sia ku ngaluenga is pa sia ku ngaluenga is e pa kala le sa ke o SOSE au ka ngol kala ya ku pulo yo sia mai nga wa mau yo sia ku la fongo ku se ke kolmo mai nga wa mau ku pulo o mai nga filiwa inga ayo yuka mai umalo wa mau mai wa mau yo sia mai so sai yo sia lo of ko fa kaulanga wa ai uma ia vai ayo o yuka fai kau ia le upula fai kau ka fa so pikole sai mai nga filiwa inga uma yuka uma inga wa fai kau le upole sa le pa ia maka ukia ngale upula valeli e au mai suinga ko ngo ainga o ngu o afio anga malo i vaenga uma o le sosaieke i vaenga uma o se akungu o paua le upo e mawhai o ngā suia mai suinga lelei suinga lelei so whalongo me ska kua kungu o ngefi afi o ke le or ka kunga luenga ngako lau Kerisiano mission ngale pe o le mea ngale ka fai e unga yaku e ku yaku ma fai lo ku SAMOA ku lai mai ala mai ka ko ngaluenga e fai fa kasi e le fa pe nga o se wai ma le ai a fai ke wa alu le ko e ko ke le fi a wai mai a ko fa longo mal ngefi afi o ko fai se pe le mea e fai se ka fia le ai ma se ka fia ke le ngana la mga mia le upole li ai alanga ma ko fai ako e mai ka ki fai pa anga o nga wa leva nga sa ungi e ai le wai wam wa iai fo ia me ko kia wa mai le li e fa nga ina ia ma fai ai ona inga ngana fa fengo fie o le fa liwinga le o le kuspa ia ile ngana ele fai ala ele ala kwa u fai e fai ai tangata lai e su e tangata ai ile awala e fai ai ia sawa mai the mother tongue ale sawa mai le lato lavanga ngana ina ia mfai fa le liwai le kalfer upu instead of ela kua ua ole nganga ko fa liu le ai e ai awala fa kai le li ingei ko ile poko wa mai ka ko kanga le mai fa kasi le wa fa nga fila ko fa u ma fa long ile li le wa ma fa o nga sosoangi ai ile fa le fa ila fa el ma ko o nga nia au kuso e ka ole OBT po le Oral Bible Translation School o ingai mai lo ai e fa pe fer fa inga le ngaluenga le ina ia o le upo le li i tangata e le o iai lava se vai nga le upo le li i la la tonga ngana via le li ma nga ia kili so okay la o mele o vai wan o ia nga me fe ngaluenga fa nga so la o nga le so si fa la nga kalongo i va le lea onga lea wai e kolu le onga masinga fo ia kolu masinga ia wa ai fa pefea onga fa onga le me fenga luenga lea inga ia wa le fa longo mai ska ko kungu okay ore le ngaluenga ala ala long fa kingonga so la le onga lea ako e ngise fi wai mai fenga ko lengi nga o ala io la ko e fa la ko ia la ko sao ia fo i va o kala le o inga no ke o mai fo la wa kelengi ngana a vea la toia wa ile ngatai Papua o isia tunu sa Solomona pe oi o fiti fo isi Vanuatu o pa kele ngaluenga ele tele so
ele te o le la o le sau ya o kusu la le onga le fa e foula ya tato e foile wai wam o Samoa wai wam Samoa o le bana fa isia tunu ai fo mai anga il Pacifica o le ala wa ina koleni ia ma le ngata ina ia vea foi la tato ma se no fanga e ma fai koleni ai maisi ina ia ina ia fai o le tato a onga la e io e tolu masina o le potoa onga le umanola ia lulo tato outreach le na il tato malanga le fua mo papu November e o le e o soangi well, we have to identify where they're at e lani si avai ngala wa yai wa le wa lo man tam tato piki ia ngana an mela ye ele lo tato ngana le ia o i se mea e tasi se vai mea o papua e tasi po la sala lau solo so o laila yai le isi tato avai ngala yai fa o life so ani la to i ngana le ua piki e tato po o fea la ia i lato na suggest mai fola ia le lato ia tato mana tato e fai pena pe tilo i se vaenga e tasi o Papua o le sime o Bougainville la ile va o Papua mi Solomona o le isina island lai fa pe la tuto tasi o le tele fo yo ngana ngana so ele nola po le tele o ngana le ia piki tatou pe o iai ina ai e no o le foi lo o KOVATI o le foi e le ngal pawenga o ngana le fa toi tau o ngana lo ma we taimine a le lo ta wa la repoti mai e le si vanga tatou lai o e o atu ngana nga e foi iai singa ngana e se mai ai lo to see ai lalo so there's still more that they are discovering and ele fa pe na o le to liman tangata tau talai e ala na fai atu e legit le ma wa e ova male afe le la to fai tau o tangata o le ko kele lai pa wa le ngana la ka kalai la ko alele ai se form o to spa ia o ia la to so lai o mai ne ia la ai maua ising lai e lo la to la ia ising ngana fa pena so ele fa toi lai la ongana ele tele so we lo ia pe fialo na fatinoina pe o mai Samoa but probably will know more pe pe inkalesing isi em fainta to maybe tal noa e atui ile waiwan base falaniu tal noa pe mo teatro foi pa pe fa fianga tal noa e atui il mele e ia lo sunga e mo tal noa o le ava noa na be man fai atu KOVATI ne te fa pe mo kele fia kole wai me fe o ye lise me o yai fa ya na ko mai o ko ala ye lise me o yai ya ai paul me ngi ke o ko ai ko ke ola yai an mela na fai atu ile mai wa o na wa leva la wa yai tato tana tai Papua i te lo vai o Papua e fa fia la no atu la yai tana ta le tau atu yai ai le Samoa tangata Papua po nisi wai webs mai si me vai ngal angi o lai ai lai fo inga luei la to me na fa toi atato fai pa anga e fa fengo fia fo i lo tau atu tau amata i lo e fai umane me atato le ke po ai ma walvi ina walvi na tau na leli pe ta wai le to e ka le sia pe atat ale pole ta to le namba o ye fai gofia la na luena ya pe ole si le va ngano o SOSE ia ko ngano fo nga ke fa pe ia o ka su enga nga fo ngal ngal vai me le fai me ro ko wo ye lunga ai la no le polo ingisili ia ele fai mai na le vai me o ia le is go you so who's you we fa ko ya Yesu mamuni muli ya Yesu exactly so it's not sorry ele nga le wai ai la no le ke lo ka ikia ele fa pe wo so le wai mo su ele lo ele ke lo ka ikia ia fa ka ia o ngoro ka o foi ke lo ka ikia so se pe o li singa me e fa mo hingo fa Samoa ole wai mi nga ele kilo po ele ka le sie sau ngale ka le ole wai po le ale ka le sie ia ai kalesia Cristiano ai ke lor wala winga fa mission ale sa sa ele se me ma pe o la ngo o lo kwa ya o vanga la lo kwa e ma fa ya na sau ile
ai e sawa o le nga pe fa pe o le ngola e kalesia ya lona winga e fai fola pitola o le kalesia inge ke wa ke le ai si kanga ka fa mai oi o le mamoya ala ile ma se so ngi nga mission ale ko ke le la mission ale la fa fo Samoa ko ke le o ngai o manga lai oi o la kalesia e ka mai la le kalesia oi lo ala le ko fai au e mai ya la ai lo e support mai le I've got oi I claim ma oi but Elisa mo ya. Alwa fi ai. Le Samoa ia peo se kau o lisinga maenga le kau mo le akul ka koplo kalam nya o isi anga luenga le o kam foi o na ile kai miringe nya e kele si mau nga luenga na a lisi le nga luenga le o kam fai ele nga yo inga fo ile wa le fa missionary ia o ngai or kau sanga pe fa asa o mai SOSE le kam fai e mi ai o le lua o korsfulu ia o le vai maurunga ia o aku le lua afe korsfulu wa le ko iai ma se kuspa ia o ele ko iai ma se ngana ele io o yes kuspa ia so o le vai maurunga se vaenga o le tuspa vaenga it would be great if o le tuspa ia atoa ai ia iai se van fa po le e bakalia kai o ka foi wa tele o ngana le fa atoa e o se na fa si vaenga ele se me ele ia se me mo pe o le a kilo Samoa ele fa pe au nga ole e ka mo fai fa liu a ko ar kuspa ia vaenga le ai e a kele a makar kusialuka o nga pe kil foi le kala ya Yesu pe vai foi le o ngafa mai la ya akamu so pe me nga le emi ai ya kam fai fa mo kusia luka foi le ingai o nga soro kala yo se kusi wa le fenga la ku pinya o mal kusi po yer ke me kasi a pe ren ka o SOSE o le fai ma nga le ai o le target lua afe tolus fulu le wo o tolu ke fitu tau sanga i toi ale sili male fia afe nganga ele iai se kuspaia ele pasifika lava ia ko ki afa se la mo kupu wa o Papua o Solomonga van matu le mau ngana ele o iai le upu ola le tua a ko kilo foi penga fa ke mo sola o le tele o tau e vao o itu ainga po tanga la tau ia te tau ia la tau ia tonu ai o ko ngamenga ele ngata ele malama fa ta inga ele malama lu ngana oi asaula oi kalau ngomong ngi foi ya pe o lo papel ya e poral me ka oi foi ngal tau ya po e malo ngai la ya po ile e pe ko nga kurang fa pe ai ile upole li e toi fota ina yo langa o nei tangata o la se vi inga o le li o le amua la le bi tala wa ola tangata le mata o le li wa ola wo lo le li sia wa yai le upu ilana lava ngana le ta o le mava ta po ngana o le loto ngana le loto tangata wa po fea lu Samoa e yai le ngana o langa loko fu ile e pe sa pe ka pang ala lava ile ngana o langa loko I tell you o le ta o yo na me salo to tele ta to ola yo ainga Samoa yo kafkafa and I tell you ke me mako fako walu ai fako walu ai singa wa kia le fai so ko lua so le ke milanga ya ngangu fa solo ako because e pa fo nga le me ka kelo le ngana ta te lo Samoa le inglisi pa al fa Samoa le inglisi ala colore kipi fa Samoa o le e fa Samoa ya okay minga le ni ke le fongila ya fa pe and e whikauila i se kangaka whala ele e kaukala Samoa oka pe wai o pe lo e inges pe lo e o mai Samoa ele lo le fiafianga e ke whalongu o lai kaukala mai lau ngana and so you imagine that i tangata ne ai whaalongo le upo le li ai waku i lana lava ngana you know it's like wow Ape le tua e mam lama ile wangana. Iyo. Kima gua ya ile si kanga nga fai le missionale. O mo fai singa le vanga ile missionale le. Ai le kau kala le missionale le ngana kanga kale. Fai lo ele kala. Al kanga le missionale le la kufafu. E fa fema o lo inga lo falo ko ya kia. Nak fema ya lo falo ko ya kia. E fa fenga o lo inga pe ale lo e lo ko ka kala la ungang ouch yeah makuya ki nga ko nga la fonga iyo
e kakaua o ngā o le akua nga whai ale kanaka I longa whaakusa. A whaakusa e kakau whailanga malama nga iai I kanaka lea I longa whaakaua I ngai le akua. Nga iai le upo le atua I lana ngangana. So it's o kiuke la ai. Ia o kiuke ai. Kiuke kako. Kiusia. Kiuke kako. Ia. Ia. Ia le. Yeah, responsibility. O ka kiuke, o ka kafa yoi lea. Ke wape, oi ngala misio ngale lea ai, o le kalesia. Wa o ka hankaringi whai Yesu o le kalesia, la wali e lima sarang whai oe whai ngumala maso. O la winga upu lea, o e ka la i ma whai ngumala maso. E le whenga vea o maso o pea o le loa inga, le upo le li, wa ke ngaka ke loa ai, le ola wha so, wa ka I loa le upo le li. E sao lea ngaka la ai ia. Whele ele whape whaavai loko ai. Ai ke manguang whaitkalanga a Yesu. Whaitkalanga a Yesu, ang whaireo Yesu ea. Oi whakali. Oi whakali. Whakali, oi whakali. Ai umaifo, whamei, ia fio ifo lengang pa ia. Ol mea rofa lengang wholofola mai loko maa ia ki oko. Ele mwhailanga fio ifo lengang pa ia pea le alu Yesu. So whailo Yesu, ai oi whakali. E ko fia lang fakat e fia fulangang pa e ko fia lang fakat so e lima selau e ko ngar selau lua ngar selau lua lang fakat lila fia piko lunga piko lunga something like that. And so o fia mo ele si ovan le ko van is food ko ko fo el menga. And so kalsia awale fa penga Samoa Samoa a su ese kalfa sol piko silinga makaukia o le kala lelei o kakou Samoa I le kakou kali aku ai o ke le loinga le whapea le kala a KOVATI le whapea o se maka upu lea e whaalea ake le whafonga ko ke leo o kakou Samoa ai whawhea o le maka upu lea e silinga pele I le loko o le akua. Amen. Vieleli. Ia loa e kanaka umale ali. Le ua whamangui a kakou o madkala lei a kakou. Le ale kakou mea le whai e le kala lei. Le ale mea kakou le whai e kala lei. O lea e keu-keuanga o kakou. Keu-keuanga o kakou. Le ai e kaunga hanu le kala lei le kua. Le mea ngai alai ka ua le kala lei. Ai anfa pea e leo o le kala lei le I whafo kanaka la kou ke le I whaalongo lava I le swafo le ali. E le skala lei. O le kala leanga. Langa I le io se iwa manawo. Whakua ka ulola ia lea o le kala lei. Ia whaftai SOSE. Ma e si ka kongo ka koe pa e fo lava yasu ele koe kalkalongo ya mese lava le training le le amata ya akuso le fo ye fa moe manto fo ele tonu fa lau niu I ngotale wa Samoa ya onga uma ya ka fo ya SOSE ya onga fo ona o le ele macho malanga le fo fua ya November ma te o I Papua New Guinea e o amata ona fai mafutanga ma saili ia tangata nei ona amata loa po le ale le fainga po e ka ngofu ia ka kongo le ingisi ke ngofu wal mako le pesro ke mingi pe ama sto los full mo tupu todos full mo tupu staff pa wa ke minga wa staff o isi students la ia SOSE ia o kala ke milia o pose au fainga manto te wa nga ia tu ia November ole aiming al swafo Yesu ia mato wo amene ama o se ko sfulu ngofo wale o ai aku e kaunga ka ngofo ele mfai mako nga mako aku ko yo mai le ai e kaunga ingi se ngofo inga ia fa o mai la ia ko yo aku is ngofo pela ko ai ko fo mai slang le ele nga o Papua la e fa ya nga inga luenga so ele ngal pau fo ngal luenga le awa ele wa Samoa po ngal fa missionary na le nga tai fa lau niu yo si mako ai le se ai fa inga fi ngofi al mako ngofanga ai pe ke lo ka pe oi o fa le o fa ye ko vusenga ma so pe o ku skula ngale e ko se kai fa le o pa Samoa fa longo mal ngefi ele ta wa tele el mato fo I fa kilo ia po a fale fa ye vusenga o le mele kawa ia fa tau no urvala au fa inga luenga SOSE io e ma fa ngale ala in fa pea ona ole kele o le manga mianga le ia e ia kungu
elengia kung oeng lak fal palang Eling fal kioka, eling fal chaos. Apa pela o ka ngaka umalai nga o ka le base o le ala ngofo ma nga ia fale ngofo o nga fio ko kulifaf a fio ko kulifaf ko papo ko voi ele ko fo ia ai ava pe ai ngofo ale fale Samoa el wa ko fo me ai e ala ko ai nga oi papo va pe oi seki ka ko bring it on lang koleng so we purposely if I fa pengal ka ko koleng o Missionary o me ai Inga laku ekelela ele laku koyang si fai se fale ka ke mola isu le ya wa alaku oe ke oe laku ai fa pe ai o ko e hike wa ke le mele ele o inka vale so pe ai maunga otherwise po ongi vale le fala ia alu kolopula ia o ko nga ya kia ai ai ke o aku la ia lengi me ngofo ngala ia o inga kangi ma kel fongi ma mami you know pe fa pe mai la ko ekalesia e ko kongi mai lo passes anyways ka ko ngas fo ka ko yo ai nga yes exactly ko la ko kaimi ai social verso le to na ilenga commission pe awina tu ai ia usfono le malanga tu nga i prosio o le si le va ai ngol ngalo fa missionary Samoa pe ko fa ko social time le verso ko nga e kolu va nga e kala ir kala le nga o le upu o le mutu o le olanga mangaluenga na o mela ye tolu yo fa tas o tala inga le mutu o ngaluenga ia male ola so o mea umanaya e ko lengi umai so onge le nga ka e lo glaunga e lo kalai e lo fa ya onga ai lo fo yolai mai lo fo i fa inga luenga o le sila le nga luenga le fa kingo le wa Samoa le ala malanga ia le mission ngale au sfono le ale prosio ko kia ko lu masinga le ma mai sapeta o le sifo mission ngale le ala ia nga i prosio awale fa ala ke le ngol si va ngale ka o le science and tech pe fa ka kalmola ki kilmele so se fa mulmuli le fo e fa atino nga o tai fa la uni so science and tech a kilo ya ele se Bible scholar ki fa peses if you poko yolan but mind you e ke kilo a pe California fa pe ngalo kilo su lo pe pokinese that's science right there o le memo moaleng fa yele ko malama and light is life so o le silia awala le fa nga evacuate fa offer kala le so to speak ai o le ke le ia o le amana mianga o le vatonga o tala le ai ia fatino fo i tala le fatino tala le o le ia ka ko va i le ku le ka fo mai le ku me fa penga o le ia fa ya onga o le e o foi lai melia ka renewable energy po malo si anga fa fo wina so o isi awala li wa e ma faiona e aluatu pe o mele ko ke Papua ka ke ola Papua fa fela pe ka ko aku o ye le ni moli e fa fela nga fainga luenga pe o iske me banga e moya ka fule a fifa pe nga ele se me o yai ai afa pe yai se awala ko fa le leia kili ai o langa o ni tangata why not so o le sila nga awala le fa ngai o le tala le o vaenga le o tala le e tauna transform mai ia o langa o tangata ma mea no nofo ai ma le o langa yes fai so exactly and so e fa ngai la ia le to nga technology nga le fa nga ka ko we harvest the methane from any biodegradable thing so pola el fa Samoa a maile mawale kesi le fa nga e fa ye ka ko me ai ke pe mo fa la o tota mai so se me ola lava so o le sila na i tu ai nga technology le fa nga la ta to e avatu ai fo ile tala le o le sile awale ma fai ai fo ila ia le ona nga lulue ma o ai i sia o le sile tu si folau e ma tala ai fai to e avatu ai fo ile tala le o le auna o nei me umalanga o tala le e ma fai na avatu technology le ai ale ai se tala le ave ia o fa me mo ke so o le simla na me e wai o le wai me ila ni universite le universite mo
tangata uma e fa Samoa. It's called University of the Nations. Yeah. O le tau le lopo le alfa Samoa ai tau o le University of the Nations. It's big, very big. Ai le laulangi and it's global. O le mea whailani na e whaipeta. Oi, ama kile whalonga. E let's go university nga I whalongi. I e iai. Pe ona whai atu KOVATI. O mātou e le whaataua I na tele I a mele o buildings. But the matter, ale me whai, ia koleni, ia talawhia ngai, le koleni ina o tangata. Ma le mele o anga Ma le mele o anga iai. I mea la le renewable energy, e mwhainga e alu ku numo o pleskenge po Prime Minister o aku nguu. E mwhainga e alu ko ngā wao le mea la iei kangaka ile I o tale. Ma vaku iai, ia whaile ia kili lako o langa. So se ungar ka keimi. So le ala malanga usufono. Le ala I le alu hai pusio. Iyo. Ia, o le ala le wha o la ela ele o le whamkanga le waiwam lai whainga e meisa lawa I le ale university University of the Nations, especially in science and tech. So o ngā yala, he's one of o ia o le dean ia ngā ia le conference la le ala aloi, but mainly focus on the Portuguese speaking world and Spanish speaking world. Hispanic, yeah. So o ngana Spanyolo ngana poki ke le lopa le fa Samoa Portuguese ngang poki ko sala o conference o melanga lai fa ai o yam likai sauke o nga ko kele fo yo missionale nga ko kele fo la ko ngi ke fa pe o missionale oi ko kele kana kale ya there engineers, they're doctors. Yeah, lenga lule wai. I will mai la ko ku a ko la ko mai me inga onga ol kala le ia e ba kala. So ole fainga langa ole conference la ya lo fono inga ia ma fai onga fa lau kele ma kele fo ka ngakalia ole ngana poki por Portuguese elenga o ngai ngala ia ala fo isia kungu so em fainga ave ai fa penga after wa umaka kai ia umaka kai ia fa kai ia fa malia kula va sunga ia marka ia Samoa tel ton ole ato fa o inal tato proclame le asuma fu asau ia wala va to fa lau teleina ma tato tato no le kele o mau mega ka kalongoai e koe fa fangu ai o e Samoa e kalesia fa longo mai au na le tua fa fe au o ka kaunga koe fa ku lai lau e kalesia I le ngaluenga ele sanga luenga nga ngai vaenga o le ngaluenga atato uma le o muli ya Yesu SOSE ya sa kal muli ai le fa Marta proclame ne fiafi ja faftai Samoa faftai lava I le nei manoa faftai mfai ona matuf fat I le whailo atu fo isen mea o lo whaia le atua e ala mai le waiwam. O mea uma, o mea o tātou. La e tau te ngā lue whaatasi ai. Ai mana o mea oe tau te ngā lue tau te o whaatasi. Ai whaftai mo le nei a fiafi. Se se e whai sa ukala. Ia whamangalo me ka ika whamoi. Ba tai SOSE ia Samoa o ta proclame na ta to e feloa I le verso mua I le alofa malanga leo le tua Samoa for mission. Samoa mo le ngaluenga fa missionary to fa soifua fa Ma moni mo ilo mon malu awa